Tema refleksije je za mene bila veoma inspirativna, kao i sve teme koje postavlja Ana Marinović, koje su vrlo generičke i navode umetnika na duboko promišljanje pre nego što se odluči da odgovori na određeni način. Ja sam uhvatila sebe da, kao da kažem, neki odušak svemu tome, kreiram jedno mnoštvo poigravanja sa geometrijom na jedan vedar način. Tako da sam moje delo nazvala Le Folie Géométrique. Uzela sam francuski naziv zato što me to podsjeća na delo Le Folie francuskog arhitekta Bernarda Čumija, koje se nalazi u parku La Villette u Parizu. Moram da priznam da ja još uvek konkurišem svojim radovima na ove konkurse i svaki put kad šaljem svoj rad veoma sam uzbuđena i sa nestrpljenjem očekujem rezultate te neke selekcije. Sa Anom Marinović radi jedna vrlo ozbiljna ekipa koja je dovoljno i fleksibilna, ali selektuje radove na jedan ozbiljan način. I kada sam videla svoj rad u ovoj selekciji, pa čak i na ovom mestu gde sada stojimo, među ovim radovima koji se vide okolo, veoma sam ponosna, veoma sam zadovoljna.